Woza Friday, my darling. Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje Silomculi Wezokholo uSambulo Moyo Ehamba Leqembu Lakhe le-Ivangeli Lokuthula. Lapha baphethe idlalade labo lakuqala. Untungamili Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba. Oqala ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka ePlampi esigabeni okhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mpela 2021 lapha ngoba manje sasine-album eyodwa nje kuyiwe engasho ukuthi abantu bayithanda impela i-album lebizwa ngokuthi VIP. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani? Ingoma zibe singakazifaki ku-online so zisatholakala khona lapha kusho ukuthi i-phone number zami nabanye nje engisebenza nabo futhi ngisebenza noBobby uDube kanye nesiqembu nje le-Ivangeli Lokuthula la. Inamba zami izithi 073 694 1424. Mangabe bengatholi lapho benganthinta noma ku-076 894 0465 noma bengatholi futhi nakulezo benganthola ku-063 073 4300 bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula. Abalandeli ubachiyela wapha amazwi? Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje sili-Ivangeli Lokuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga impela kakhulu ngokuthi bengakhathali bengaqhubeka futhi bezifuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokho abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje bonke abathe ukuthola leli album esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibenayo. uSambulo Moyo Ehamba Leqembu Lakhe Ivangeli Lokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweshona. Lilani murara zvakanaka muri yeZimbabwe.